clear tu mi puite zavain chibai kan buk le chewa ei tun huna hian NBA playoff first round muram tak game 1 game 2 athan pa game 3 dan khel to kan review zok zok nga in preview te po kan nei do ni nei to nai Lakers te rin nan thalo te kan tia thrin an tholom le te tia in Clippers te po rin nan thalo view me cha man choin enge kan mi thiam te kan insider te ho en tun lai a mi zo zinga chuan an ni aya hria hi an lo oni pon kan lo hre lo ni chuan in nang context se na kan solve ve dunga maro chu tu na kan hriat china chuan an ni ai hre chun bang view tura kan ngaya kan soi ho do na ni zinga hian hei hriat angin sa pela oma sa tima oma sa puite oma chuan kindewa maro he miron join don ni oma sar kesi hi sanin nimal thila ban ro tel thelo lo maya mi dang tam tap tak por tel thelon oma maro chu te hian gan tran don ya amma sabarin 76ers East Lama an chawanga 76ers the Wizard sanin in khel to ni pa formin East Lampang first round kan thur binganga isa hianin Philadelphia 76ers yan 2-1 in Montreal siya. Knicks yan 2-0 in Montreal siya. So New York Knicks yan in 1 ania Atlanta hit 2-1 in Foxing nan la suya. So in hit basen palaw takop maya ni kung revenge Foxing nan lang yan 3-0 in Boxing Montreal. So tuk in zing in Kela Brooklyn an chakalaw vele siya 2-1 naniya. Ka is kami ho ka in soi ho pateng soi ho purin saktima so masaila idu kami matchly is big matchly akhar idu soi tele lobe ama sabira chuan soi chak ber Knicks le Hawks big han karin zo kha an khel tho chak lo ta zela game khat kha Knicks khan an la tok zo khan ta a base day angin an hello ni regular season maro chu players a hian base en phalawa an game an mani a chuan Knicks a chuan Derrick Rose ama 6 man rank thin khatuna chuan starter ne minute po chang tam to tu lawa chuan Reggie Bullock at khel thei ma se an ngam lo ko ti chu te yang a teber a floor a teber ti me yang an ngam tat lo mai hi amak ka tia riba attack ngama pe na tangin basketball nga floaters la hi accurate an big man la hin anwa close up han lo thit la kwini alu thei defender hi apot athiat ne ka tia 90 tanga drive lu shim mi chulai ju karon soitel du chu baka Bogdanovic le Gallinari vel 3 points an tra MMA an tangkai ka tia Nixian an ngam lo na pera ka she chu pe na hian treyang hi an dang thei lo ni berin ka sia ka mu dana chuan Rendell te hi rinain a game atai tila a game intensity sanglai tak hian an struggle tat mai ni an lu thei tat lawa a hun anga hian an player point mo in an lu thei si lo hi chuan chakna chan si asang vak to lo ni tu na pe chuan Hawksian 2-1 in lita an home an khel do na a fourth game hi an lak tlang ka ring to I 4-1 an tlang mai ka ring Hawksi so Sixers le Wizards bi chu soi turba ka nei lo Sixers hian an sweep mai ka ringa 4-0 ni ka ringa asan chu number 1 in the East an le shim an mani hi an in khai role ma player ang pon Tobias Harris si khel thai khop mai hi lu thai boka Joel Embiid chu soi ngai lo ama dang thei si nom lo ni Wizards atang chuan adang le chuan hit le box chu an sweep ka ring Bucksian zanin apo hian an ne ka ring hi hian san nei to lawa an ngam lo tel me ka sia game 1 aka chuan an khel thei view do mo ka te game 2 an khela an ne lo tel mo ti tu ne hei tu na lak thar Drew Holiday le Portis le Tucker hian an tong kai pui ka ti khop me box chu an ma di bi ka chuan ni se chuan Nets le Celtics si chuan game khat che hin lak thei ka ringa Nets si chun tlang tho ringa maro chu
an rin role Celtics ta chuan Jason Tatum hi rin phak bak ai khel thani thashim shima ama ringot hi an ring tlang thei don silowa burnout te pol oma game series a rei phei chon lo chakle ta poni se a teammate dang ten an perform pui ve ngai ni Tatum ringot a han ring thei si asan chu net si ball keng thei an tama le tha om khom na nia ama ro chu Griffin le Jeff Green kha anin hiam ka sia khalaya khan rotation ti boy thei hretang emo nakina an thlen san zel chon net si katia Celtics le net bi ka chuan net si and 4-1 mi tun big first round series chun la karing chu ko soi theni ka lo me sara fa dan clubbing han ti ve zum chin te ama sabera kan soi number 1 seed trang han soi to la number 1 le number 18 tum Wizards le Sixers si ani mismatch to hlat chon ka fia amaro chu kan en khanin game ma sa khanin an takna kha tam ang renga I aro ka lo and see 120-95 25 points khanin an takania Sixers kata khanin ni first second khanin first ba khana zo ti dewa rong comeback na chance khan nei bak lawa Sixers khanin Wizards khan chuta chuanin star player te pon khel tema Westbrook le Bill pon khel tema le lama Joel Embiid te Tobias Harris te chuan Ben Simmons te pon khel tema ni ni hemi te series ni ai mismatch ang reng de katia amaro chu NBA chonin enki ma kheng theya an sweep chu karinga amaro chu hei zanina second match ate kan endona an sweep kherlo mei theya an 3-0 nge ani don 2-1 nge ani don ti kha an third match chu choni ya chonin second seed na lampang khan khit reila Celtics le neta kha chonin tepo team ron soi kha kapoma tun game bakin la karing tu lawa game han control thai tu tur nge superstar dang hi anom tho da wa te tom chu tha ma te ma perform vel he en tak tu ni ya amaro chu te ma perform reng thei lo tu ma chak ngai player an nei lo de upin ga ria Kemba Walker te po season a chon han te tha ma se playoff a hianin an te tha lo wa Marcus Smart te po offense tem chonin adu of de han ti thei tu ro ni ya Tristan Thompson te po defense atang thei ti an ya baka an score thi chu tiang min an han cha ka khelawa chu mai baka 3 points tu na ya 3 ball han thei turin player special an nei ka khelawa chuan an hoi le 4 le 6 in tum 3 le 6 in tum ka soi chual 3 le 6 in tum box le hi ta hianin an start te don perform thod lawa abi takin bem adu bio le Butler ate 20 points ron nei ting na nei mi lo ni tun series a hian game 1 khan overtime an khela an van doi zo kan chaka chak lo ni me ma se game 2 an ron blowout boxing game 3 po blowout tho ni ma se zaning hi thing ka ting experience nei thaton nia final te kheng lo khel ton ne chu mai ba kan ko chi experience nei tha Rex Foster hian ni ava hianin chu an sweep don mani o ka tia ma se sweep na tan asam ber ka te hemi te khela hian chu wang chuanin sweep coloring lo de woni chu ni kum finalist ni ba hian sweep lo win 3-1 vel hianin boxing chakaringa chuan ato berra hianin Hawks le Knicks ani ta Hawks le Knicks ke po tun in khela chuanin ain he tok ber tura ka ngai en ka ting ama ka soi chi box le hi ti lo chuan in he tok tu ber ka ngai dia Hawks hi offensive tra pa ngai team takan ni an in build dan him po hi ma se Knicks hianin defense China in build thung amaro chu tun game thum kan en chuanin Hawksin chung nung ma zo kani chu wang chuanin Knicks hianin chan than nei lo chu ka themi lawa defense pa ngai khela offense flow thei chuan chak thei din huna an la ding thowa an defense hi a thang reng khop maya Knicks hi an paliante amaro chu an paliante hi offense lak lu lo hi an bi ta puya chu wang chuanin klema an team flow an gel sang ve de hlet chu ngai ka ti chuan an mi po hi 7 game vel hem thei tu din huna chuan ka van ngai o hem dei Knicks hianin Atlanta ho ba hian game 4 de chuan le mei lo bo ka soi thei ni me ro se ale
sarpuite a som vele la sartete galome ne ama saberin in soidan ang kan han soila I wizard te chu an player an squad apan sim ba ka han an player thave pa ga an din role to ram big me na ACL chia ta wa khan ein hliam ma Thomas Bryan kha ama thak zo hin nei lawa chuan Embiid dang tur hi NBA ang pon entire player matchup entire Philadelphia hi Embiid han Embiid matchup tur hi team tina hian an omlo deuh tluk ania bidang an lo perform ve zong nen he tan bench thlengin set kari thlengin an form vek meya cham tur karin ka coloring reng chu wang chuan Phila hi chu an sweep melo mo okati chu an mani pahni pe ka hian da taila chuan second a munom deuh tur kan lo be se Bucks le hit ti hi anita game 3 voithum chak hi playoff a chun a puimo katia ke ma chuan voithum an chak to hi chuan chan si a tha to chu wang chuan Bucks tuna an game run form thar playoff regular season zong ngai to pon tum playoff last two game kha tun season an khel than ber la ning em oti tur khopania khatia khat tun playoff a khatiang game kha an run phor chuak the ni chuan an hlawm viawin ka ringa an sweep mei ka ring boka hemi te pani hi chuan Atlanta hi nia ka en tam lo wa hemi te hi ma se soile soinu shooter anin nga hlei sia chuta point guard anin nei that hlei ka ti boka Trae Young range laturu boxia chuta inside ta ni china sarti ma soyang khan inside ta hlawm tho boxia dish out na tur hi option hi anei nga boxia chu wang chuan Atlanta Hawks chu tlang tura ka ngai an chak tlang deuh mai chu ka ring to lo sem nei lo hian chan chu nixi experience nei an omlutuk lawa Derrick Rose ni deuh mai han khai ding tu tur lutuk anom lo Randle ni se senior lamaron perform ang anti ang chi deuh kha ron nia be sei pek ka pesang lutuk vak lo tun season a he aron perform ani meya chuan adang de kha tu te nge ha ka thekil don chu Soikim Celtics le Nets Celtics kha ni voinat teita maron khel thani meya adang khel an mani homa an game ma saber ani boka call zong nen khang favor khan nei ve deuh bok nen kha chu an van nei na ni a ka nga ya tin Nets po hi tun series chu antlang ani pon anin siam thanwat ngai tura kai ka lo nga ya an mani a hian engting en yang ka soi thiam lo han fel lo lai deuh mu tur hi lo min ka hian an mani set up shim a hian klema hanin la nget thei lo thil omin ka hian mani team in real ball da hian ti zong khan ni se kalome ale Salmara kha kantong she phaim o she chonin video kha on sela is kan soisia ani hi is actually tania Salmara wa is kan soime ka ole kan lo soi kan tenga na kina ilu huna idule iran soi bele me donia ani chonin isa khan ke po kan kalve zoenga 76ers sian sweep lo on 4-1 vel hini karinga chuan Knicks le Hawks a hi chuanin in soi to ang khanin Clint Capela te Lou Williams te Trae Young te win nok bawangin Hawks a kada chuanin 3-0 ni to wangin Bucks le Heat hianin one hin la ve trok ngem o ti na ru kan nei Heat ti kan beo mai la mara churin ain Bucks ho hi tum chu Drew Holiday te ho nok ko maya man zana kan soi thap to kha
so bang chonin vaccine tlang tura ka ngaya net si chu so ngai lawan tlang ngayang tuna west kama kaltai la Jazz le Memphis 1-1 ania Clippers le Dallas 2-1 ania 3-0 mo American din hengnen chuan Denver Nuggets le Portland 2-1 ania Phoenix Suns le Lakers favorite 2-1 ani boka tuna chuan upset akan ngai thei ri chu Dallas in man Troy tat maya Utah Jazz le Memphis Donovan Mitchell ron let chung hianin karinain Jazz line adapt lo katia Morant hi adat rubia wa Lakers le Phoenix chu chu van nei til tu Phoenixian game one an love am mo te katian ma sena kina in se na ki tang ngai ta tro se ve lenga tunga han kalma sadu ber kha in du Lakers ta ka tan thea Portland tang pon tan the du na tan teule na kami sati masomang ole number 1 le number 8 seat kha soila Jazz hi china soyang to khan Mitchell hi ron le ta Jazz hi chu shet regular season apo khan thi la thai hin tamani an shoot thai fek moti mai tur hi nia Ingles le Bogdanovic pe chu an den le zola man chian vom hal thai ti mai teng ami zo tong takon an accurate do sia Mitchell le hey Clarkson 6 man of the year and tak te po hi lu thai em le hali la hi rim attack ngam ni le hala i an tharu la ni ma se Memphis lam hi dan him chin le wa Jamoran le Valanciunas si thadun ma Jamoran phei chu khel thatak playoffs ngam beram moti hial mai tur angania han da him chi vak puni chung lo amaro chu Jesu a favor lo an mani game shim Jesse in siam thani chuan an siam thati la mai Michelle ron le boka an duan regular season ang khel theini chuan Grizzlies chuan game khat ba khi an lak hi karin to che lawa a chan chu a team shim ang en po hian a balance so chu Jesse ni shim ta 4-2 a series in lak thei karinga game 6 a an chak karinga hi Jesse chuan number 2 le number 7 b ka chuan 7 c ta chuan Suns le Lakers si Suns chu 2010 nuwa an players karong khel na ni ka ria an mani ru Chris Paul in kai shoi a ti lo thailo Chris Paul la hi players a in hiam ching ania an soi le soi nu player a te chuan guard a te chuan thaber Paul khan ni ma amaro chu a khel pui te ho tuna hei Cameroon paint te hi OKC player training ka ria ani hian ani le Crowder hi ni meya players lo khet to thina chuan ani a hian an hiding team a chuan a team boost tu ni berin ka hrian mani Crowder boy de lamzong ta chuan LeBron hi ngam ve ma se LeBron hi Suns big so ya chuan angi a chai boy tu ber ni he ka hria LeBron hi asan chu LeBron hi chu hu hang a Suns big kha soi le zoi taila Devin Booker chu a thareng ani amaro chu an tumangin an khel thei big tat lo ta ni tunga hian asan playoff si chu dang em regular season ne nang lo ta Lakers champion line lo di boka an game hi a thatel tel moti tunia an defense su thareng amaro chu Lakers bi ka soya chuan an game hi bei sei la phalo ni ani ataka chuan I enge an mani ni kumanga kha chuan bench lo om a player te tam ta kha chu khel tam lo po khan I an team kha motivate thei turin bench tangin lo au phur char ni tuna po khan a third game a kan huta 2-1 lead na hian bench tang domon te pon lo phur pui ta ma herald te minute an nei mi lo ta a lo phur pui thiam ta em kha poi mo ka tia team moral po boost ka tia an game kha that pa ni ka sia Suns khan ron pot thlek lek na chungin an third game a khan Suns sian tuna I chuan Lakers ne tur chuan an home a chuan voi khat chun chak le ka renga Lakers 4-2 chak thau ka ringa an mani a Jazz le Grizzlies sang soi to khan 4-2 thoan chak ka ringa Lakers hi an dam thatira LeBron hi lein di mi ka sia an mani hiam lau ni berin ka sia an mani dam thata an mani duang system ang khel le thei chuan an defense chu thareng ta I an tor hlel ombel tura ka ngai Lakers chu wesa chuan mani bi ka lo ni ta se chuan Mavericks le Clippers si soi
Clippers soi tai la rim thiam harani ka mu dan chuan an thareng a player ang kha chu lo soi a player pakat big mal khain luka kha chu lo da thatai la Mavericks a hian Tim Hardaway Junior hi a khel that lo hi kai chu alang ve de ukatia Porzingis chu I a thalo kati ke ma chuan chakpui na thamani lo kati Tim Hardaway Junior hi a khel that chuan Mavericks an khel tha patia lela ma chuan Clippers ma chuan Paul George hi apoi mo kati khop mai an mani a chu a chan chu playoff pian to tireng to ta khel that lo ka ri hla ve ni ma po hi chu da chuan fourth quarter anga te hian struggle kati lo thei lo ta a chu player thaberang hi a defend fo thin ta ni ma hian offense la ma hian be sei palo thin ta rin thiam har katia a game tight bertura an mani pe series poi tight bertur ka ngai po ni rem buka 7 game thleng an kal karinga a chak sok tur ka soi thei lo hemi te pani chuan awan nei ni to paring ka se to a an pani bi kai chuan Nuggets le ai ha Portland Blazers Blazers chu playoff borok ron nei ve vak ma se be sei phalawang an ni boke an team hi chu a player ang chuan ani balance reng amaro chu an khel tha thei mi lo hi makatia lila thi chu khel thareng tho bidang hin an perform pui lo ni bera Nuggets chuan a player mal khai Yukichi a tha ka ti mema e pa hian game kal soi ka ti meya Jamal Murray lo ma se chakpui na tham ani berin ka sia Yukichi an mani a po hian fourth ruwa Nuggets in chakaring chu karin dan ye lo me Sarapela som velang hello hello me ni West Lampang hi kan tran te hi an tam thina interesting de thina ama saber kha an soila Jazz le Grizzlies kha Donovan Mitchell ronlet a riat khop me kha ani siam tha kha ron chak pha la chu ta chuan ka mu dan chuan in an season an game flow tha kha ron maintain le nien ka bua abik takin rin lo lutukin number 9 seed tangin Grizzlies playoff ro tela pa nga ya hanin play in game hanin Warriors khan he ha kan ring lo da Spurs ka sun he ha ka ring ya Warriors ka sun he ka ring lo ma se kha ko khan Warriors khan Warriors ka ron he thea ka chu an ni underestimate lutuk chi lo ka ma se star power hianin an thalo ang ren khop me an all star pani Donovan Mitchell le Rudy Gobert hi da chuak taila pe para po khatir mot po hianin ka chu Jazz ain khel ni lovin nge an team in khai khina chuanin Jazz si chu la chak tur zo ngai thawan ni Derek Favors nge an backup center hi Jazz lo khel khep ton season ni chung Pelicans cha chuak zok ron le ni ta hi a khel tha thei ka tik top boka chuanin Ingles le Bogdanovic ate an lo nok ve chuta 6 man of the year 6 man of the year kha Jordan Clarkson ate an lo nei le box ya chu bang chuanin an team hi anin balance Mike Conley experience ni thlut tu Grizzlies su chuak ngei mai an trade of anga ja sa khel ta hi e po hi consistent kop mai chu bang chuan an ni hi chu ama se soi thiam me har katia en game nge Grizzlies hian ron chop chore don tila mani kha Jazz kha an khel kha offense khan a thaya me ba ama ro chu top defensive team tana 129 han concede kha chu an defense kha enge Grizzlies nen phei chuan ke chu a thatok lo katia playoff chuan defense a poi mo chu han chuanin an ni po hi serious tight dep akal chho tura da taila a chebera ke chu for true back in Jazz na ka Jazz chu chak chu ring thaw ma se an phebera po for true back ring lo ni chu chuan second seed le 7 second le 7 intum hanen leila ni apa ha kan lo soi to Lakers 7 seed an ni le chan hi Anthony Davis le LeBron James hianin game som nga pahi te me oyan mi sa to season a som sari pahia chu bang chuanin an mani tel lo wa an struggle zia po kan ha chiang fe nga game thum khan tak boy khat ma tak zon an nei lo ni an hiam to hu tang khan aron le to pon chu tiang vel chuanin an ta chia ma se tu na hian ne hei van nei thak takin injury engma nei lo ang thu rong khela game 1 le game 2 vela khan LeBron James hi ka en khanin ala in dim mo khatia ma se game 3 aron di chia basket an mo chia an
third quarter run around siam khanin basket jong jong khapon in the paint me kania kha bang khanin ama hi ain di me ni ain hi mi chu 100% chu ni lo ma se khel thei chuan in a thatok to ni ti karinga chu wan chuan in mi an rin dan ke chu 4-1 hian karinga achan chu typical big man game tak aron tilang le botan he ma sai san he boka chance tun season nen ti ka tiang defensive offensive rating chaber ball hi boy khat ma 100 and score tir lo ni an game one an sakhan 99 and score abak hi tu 100 huai hen an la da tar thaya chu ma chon Lakers game hi an defensive attack hop maya amaro chu Lakers hi tuna an buai na deu chu NBA tun season hianin regular season han 3 points rating som hi pathum na nia tun babula lu jinga babul te kan ti to play in lu jinga hianin an 3 point shooting percentage a cheber prima ma se chu an defense le an play palian an khel tir thiam hianin anon recover le china amaro chu an kheng thui dewa chuta an 3 pointer so hi an lu lo ni chuan an ta hena poi ve thei ka tia mani asan tho po lifeline ron nei le na than kha mi pani ka ringa chu ma chuan an ni hi or one vel chu ni thei ka ringa chuan Clippers le no Nuggets le Portland hi chuan in soi thia ma har Nuggets le Blazers ha chuan soi thia ma har ka ti kok maya Nuggets hi ni heta show te ho podcast te ho expert so nan soi dan hi chuan in an rate sang khom maya Denver hian Denver hi tak tur hian an ring zo Blazers hian ma se Nuggets hian an player poi mo pati Will Barton le Jamal Murray ate anin hiama chu bang chuan in han en top torin an he ten turanga han ti thei tur kapani amaro chu an tumpui hi Blazers ka soi photo an defense thia tun play in kheldinga defensive rating sever an nia mani game 3 bo kan lo enanga Jokic chu an khel thate me mai an game khan Blazers ko an khel tha an khel semi lo amaro chu Blazers kharin an complementary players and role players so bazo ti te ho te khati ho kha an chang he bi khat lo ani chu apoi ka ti an defense hian na chuan chuta Nurkic lo alo fall out nen Covington le Jokic in check ngai to khata khan mismatch turu awang khanin an tak lo de wing ka sia Nurkic fall tu lo de ne kha apoi kha amaro chu an di pakhat an game an score free kick and khan an lei te tok so me ka di tu ba fale me manam lo khamite poka series redo an khel turing karinga si game 7 di thei to na to bera in he tok ber tu ra kan ngai ma se in he tok le ta si lo ma se in he tok le thei hi Clippers and Mavericks in ya NBA history 5 an mani ho ma 2-0 chak la barong comeback hi pathum chi an la oma pakhat hi kaching te lo pakhat kha 2005 2006 the last so kanita chuan chumin huwa chuan in 2017 Celtics ka Bulls ne kan ron comeback ka ma se ta khanin playoff rondo kan ti rondo khel khalut tuklai kha in hiam tata ka ba khan ron chaklawa chuan ma se hemi 1995 kan Houston Rockets ka an home 2-0 Spurs kan thelo huwa aron comeback le aron champion ke ya khati an te po haro an le wang ti soi thelo chuma Clippers hi underestimate chin ni le kala ti sim amaro chu ni jana game aron CM tha yok nge Doncic aron score tir me bidangan shutdown khati ang game kha an maintain le thei chuan bidang an involve lo chuan chu chu Clippers hianin chance hade wan nei ka ria he poi series style de tu 7 game thank thei tu ra karin chawani ta amar ho 3-1 ani hi chuan in mental hi dang ve te ma se in po thak thei lo ni kuma po na get sin poi hi la ya ron po tha ai interesting bring ka ria kalo me putia minute song kan la nei satete kalo me amma saberin just le Memphis Kasayla Jamorente Andron Care Thatut ani meya ke Mahmudana chuan
giá sâu tỷ số phá các chắc càng cái là ngay đâu ba chú vàng chuan Memphis chú cái base sẽ sang lúc tục là ba bắt na chuan chú này sẽ chuan bắt ni lệ na chuan Portland lệ Nuggets Portland hi karin han ron phalo rio me sa afela soyang kan an defense alak tlak lo ve ang reglu tuka amaro chu ang lo kala base fan thova achan chu Nikola Jokic up exhausted to in ka sia khel da ni ama hin ring rei tol tuka an lo chaka ni pon next second round na chuan base sang to lo ko tang ti kha ke ma hu da na nia Portland hian voi khatan ne le game tai deu met tu nai chuan tlemin an la in thadu thei deu da tu nai Portland hi voi khat ron chak le chia se an mani pressure hi asang le zol do na chu mi pressure chu an zo lo ve thei ga te ke chuan chan sian la nei via win ka sia Portland hian ke ma point na kala base zok chu ala ni fan chuan Clippers hi an ron chak ve a voi khat Clippers hi ke chu chak zok to ra ka ngai sa kha ania an roi siam tha anin thadul mei ka ring to lawa an mani tu in match khatang khelanga chumi zawa an mani home an phele dona match nin khel dona chu wang chon an le thalna chan si tha ga tia game thum lakhi an mani po hian an hupur ber nin ka sia lak tir lo hi chun tum ka ringa chuti ni china sarti ma soyang deu khan Porzingis changkai lo ka tia Luka ron khel that hi chu ani chu accurate ta khel tha de orenga Luka an dan chuan ti kha ni meya Luka kha dan an se to an study ve to thei pato pin film enin ti khan an inzer to chu wang chuan Dallas ho hian play thar deuh hlek an ron in ngai to chuak lo ni chuan an ngam lo zok a kalangai fanfana a chan chu match up te po entaila Clippers hi a team squad ang shim en phei chuan an strong ka ti dei zoka champion thei tur hial khopa team strong nei khan nia an coach la enge experience nei chalut tu coach an lo nei to boka champion to chuwang chon ke jong Clippers hi kala da fan chuan Phoenix Suns le Lakers a lutila Phoenix Suns hi CP3 in hliam lo ma se an chak ka ring che lawa to a Lakers game hi ron tha chhotel te ra ron that chhozel ka ringa an mi poimo pahni AD le LeBron hi an perform ma chuan Drummond khel thawak ngai lo kan ngai te po last match en chuan ron khel tha to lutuk ta tangkai lutuk ta chu wang chun midang po hi an ron boost ka ringa an mi poimo ho an ron that awang khan an poimo an ron that kha chuan team kha abush lo thei lawa chu wang chuan Lakers chu an game hi ron that hotel te langa an har sadwak ka ring lo ti kha ka soi thei ni se ka lo me kan soi kim rom to khop maya tu na chonin gallery view a kain danga minute vel te minute nga vel minute li vel kan soi khop le lokila adu soi kan tianga abikin Clippers le Dallas ka kan soi zau de ulaka nga achan chu kami dekha interesting mawangin kan tiang Dallas tungin game big ka inlo enem ka khanawa Luka ina 3 points run lut mo on first quarter and close up ngai lo tarek en me kha enga tingen ning o ka ti ama sen Luka ka don taron Luka chiro siam thapata khating ang game in Rondo an playoff Rondo aron chwale quarter pe mo taka Dallas le Clippers big hi 2 minute relo te hi including le lokila do le kan sun do le link thara kan ti le menga Dallas le Clippers sa hianin next game a hianin te kangai te danin Clippers thon chak karinga puisa puite rol soi to
Dallas and study view more up in their sleeves till Tararon Nalo, so in 3% of the ring. Any